Nakon godinu dana od objavljivanja knjige Pomorski vojvoda general Ilija Gojković, njen autor, pisac Mladen Stević, još jednom je Paraćincima predstavio svoje delo sumirajući utiske prikupljene tokom prethodne godine. Povod promocije koja je održana u Paraćinskoj biblioteci dr. Vićentije Rakić bila je godišnjica rođenja ovog srpskog generala. Promociji je prisustvovala Gordana Marković, potomak Ilije Gojkovića, kao i pesnik i publicista Đorđe Petković, koji je govorio o knjizi. Njen autor kaže da je interesovanje za ovo delo od samog objavljivanja ogromno i da mu je veoma drago zbog toga. Mi nismo očekivali da će interesovanje za knjigu da bude ovako veliko. Prvi čovjek koji se interesovao za knjigu je direktor muzeja žrtava genocida u Beogradu, gospodin Dejan Ristić. Potom su se javljali ljudi iz Novog Sada, Apatina, Sombora, Niša, Prokuplja i tako dalje, iz Beograda. Javljali su se potomci generala Ilije Gojkovića. A što smo postigli? Mi smo zadovoljni jer smo sve ciljeve koje smo zacrtali na početku ovog našeg projekta realizovali. A to je pre svega oživljavanje lika i dela generala Gojkovića, naš doprinos kulturi sećanja. Hteli smo da knjiga zaživi, da ima na policama naše biblioteke, a uspeli smo da je imaju u elektronskom izdanju na sajtu biblioteke dr. Vićentije Rakić. Stević kaže da je cilj prikupljanja informacije i pisanja ove knjige da ljudi što više saznaju o životu srpskog generala koji je dao život za svoj narod. On dodaje da iz tog razloga neguju kulturu sećanja, te će u narednom periodu i u rodnom Drenovcu Ilije Gojkovića biti podignuta njegova spomen bista. Pospešili smo realizaciju skupštinske odluke o podizanju spomen biste generalu Gojkoviću. Ona je doneta 2020. godine. I onda su sledile neki događaji koji idu u prilog svemu tome. Registrovano je udruženje general Ilija Gojković sa sedištem u Drenovcu. Oni ljudi sada prikupljaju dobrovoljna sredstva za podizanje spomen biste. U toku je izrada projektne dokumentacije. I ako Bog da, sledeće godine na ovaj isti dan obeležit ćemo 170 godina od rođenja generala Gojkovića, osveštavanjem i svečanim otkrivanjem biste u Drenovcu. Izdavač knjige Pomorski vojvoda general Ilija Gojković je Gradska biblioteka dr. Vićentije Rakić. Direktorka ove ustanove Biljana Drenovaković kaže da im je velika čast zato što su baš oni izdavači knjige i da je veoma bitno da se neguje sećanje na ovog srpskog generala. Evo, zadovoljstvo mi je što na današnji dan, praznični dan, imamo priliku da podsjetimo na knjigu čiji je izdavač biblioteka dr. Vićentije Rakić. Ovo nije samo promocija, već i negovanje kulture sećanja i obeležavanje rođendana našeg heroja. General Ilija Gojković rođen je 2. avgusta 1854. godine i jedini je srpski general koji je poginuo u Prvom svetskom ratu. Tokom svog života on nije završio vojnu školu, ali je svojim radom postigao zvanje generala. Komandovao je izuzetno velikim jedinicama, značajnim jedinicama u srpskoj vojsci. Ako kažemo da je bio komandant Drinske divizijske oblasti, komandant Moravske divizijske oblasti, zatim komandant Moravske divizije prvog poziva u čijem sastavu je vojevao i legendarni drugi pešajski puk knjaz Mihajlo, ili u narodu poznat kao Gvozdeni puk. Radi se o ministru vojnom u vladi Nikole Pašića i najzad o počasnom adjutantu njegovog veličanstva kralja Petra I. Dakle, jedna ličnost vrlo značajna za našu istoriju. Mladen Simić, autor ovog dela, kaže da će već u septembru biti promocija njegove nove knjige Oslobođenje Paraćina u Prvom svetskom ratu, povodom krstovdanskih svečanosti, a izdavač je takođe Paraćinska biblioteka.